Pamiarsa, karya ngusabe kedase ring Pura Ulun Danu Batur Kintamani Bangli, kedulurin antuk ngemargiang upacara pepada agung, tanggal kali April warse kali 6 likur. Edan unucap rajek kemargiang nyanggra puncak karya, nyabran purnamaning sasi kedase antuk nedungang, gong sasur barung. Sawetara gala siki tengai, megenah ring jabe sisi Pura Ulun Danu Batur, sampun kekosekin krama miwa ilen-ilen pepada agung, wenten sasur barung, gong, sani ngiringang pemargin upacara pingit inucap, sani taler kerawen PKK, komunitas, deng miwa sawetara pitung dasa kelompok. Pemilat rau saking Kabupaten Bangli, Gianyar, Buleleng, miwa Badung, samian pinake pasian ide betari sakti batur, inggian saking teja kulo warsani mangkin, ngaturang kebu, sani kemargiang nyabran dasa warsa apisan. Pengomong Pura Ulun Danu Batur, sepisanan manggala karya ngusabe kedasa warsa kali tali 6 likur, jero gede duuran batur mawasang. Upacara pepada agung puniki, wanta matutujon, nyuciang sarana sani pacang kawigunayang ring upacara ngusabe kedasa. Upacara inucap kewastanin mececingak, antuk ngiterin watas wewidangan suci, desa adat Batur. Di tiang jero gede doran ring Pura Ulun dan Batur ngatur untuk kegiatan ring puncak karya rane sana mangkin nemon yang purnama yang kedasa. Karenen punika ida betara sedera yang katuran kamargiang pepada agung. Tujuan pepada agung negeri wanta punika mecicinga ring panjang ida sana gemandit para suba sana maturan atos napi luwiripun mendasar punika mangda ke kecian napi sana kesuciannya naika sekalian napi sana pepada agung punika sana margiang wis punika paliji bos sorenya ne wau lantur ide katuran puja wali sapunika. Untuk nyejar ngawet saking tanggal 1 nyantos tanggal 12. Doneng titiang punika nyantos tilam, wis punika sampun ida betara katuran luhur sareng sami. Nggih titiang nunas ring para umat Hindu sareng sami ring nije mengena para pemeda durusang pedak tangkil ring sejeroneng ida kantun ngadag malingge mencingah hari kiring priangan ida ring Pura Ulun Danu Batur durusang galah katur ring galah napi sana becik durusang selami ide betari nyejar. Sarana sane marak ring pepada agung puniki, inggi punika, bagia, pula kerti, penyejak, pala bungka, pala gantung, pala wija, wewalungan, pelawa, bunga, miwa sarana sane lianan. Ring pemargin pepada agung, perlingga miwa pertima ide betari-betari Pura Ulun Danu Batur, taler kepundut oleh para krama. Manut kramane, upacara inucap nyinayang ide betari-betari sakti batur, turun kabeh, antuk ngicinin kesukertaning majeng umat. Wusan pepada agung, edan upacara kelanturang antuk puncak karya ngusabe kedasa, saneka enter jero gede batur sareng jero balian, jero penyarikan, tur jero mangku. Ring tengain wengi kemargiang bakti tengain dalu, megena ring jabu tengah Pura Ulun Danu Batur. Indrawan, Bali TV.